Programu Enkondo neiruka eby'obunyakare birumwe bizino ebitagurro okuteera enanga endingiri amazina gakare ebishakuzo ebitebyo n'ezindi ntaranta. Programu egi nehindura hari TV West buri rwakana shahi 8 n'ekicweka z'ekiro kandi eije egarukamu buri sande shahi 10 z'omwebazyo kandi hagirwe TV West hamwe n'aba Amateur Realtors abakugumu kugura amataka hamwe no kugaguza ha beyi nce. Desire kuno ya Mbarara ni programu y'Enkondo kwatanise n'aba TV West kandi regesa ahabwenzarwa muri kwaje ngo nituka tuje tubyejumbemo twizere kuzo mu mpakezi kurebuka ngo twabasa kuhangura kutwara proti bitaka tukabasa kushemerwa ngo kutuyontereza ebyo kushemeza kuruga ombyo buhangwa bamumbeta bero mu season egi nibashaba abanya-Uganda okuhagira ebyo buhangwa hamwe n'entaranta enda ngo nkwatanise nabo n'abanyankore n'abakiga nambwe nashemerwa munonga rizoba kinareba abakunde banyo nashemerwa munonga ahabo kuba ekitikerere kirwe abarasinje mpaka izino bija kuhebwe birabo ebirumwe cyapa kitaka hamwe n'ente gashakwa natatukunda. So itokutandika program egi tukatwenda ngo kandi tukorire cyenye kitobere ntwenda kugira ngo abantu bamanye ngo ebintu birimo kubana mureba television buri nsi yona nebe inahera kutandikira kandi mbagira ngo waza kubara umushenyi umugogo gukora geno tandikiro mbigere byawe bintu tukatandikira culture yitu twatandikira aha rureme rwitu no kuzana ebyitu. So ni nsima team zitaba mu Enkondo kandi tukiriyo tugomeza season yo kubanza neija kwa omukwezi ku 10 nibwo turabe manyisa abantu abasinguzi kandi turugomeza turebe tu evaluating na sponsors bituriye tubasagomeza na season ya kabiri cyo mutane kibireho mu season egi tukincludinga mu ba judges considering judges considering obururu bwanyu tugaruka considering na online presence. So ntutekateka ngu turetse tutarakozere last time time around tuza kutunga fair judgment y'abantu abara participating abarasinje mpaka izino bija kuhebwe birabo ebirumwe cyapa kitaka hamwe n'ente gashakwa natatukunda.